Isus Marija, lude i simpatično. Ženske, ste možda vidjeli ovo Sanaderu u onom autu? Jesmo. Taj auto ti je super. I fajn košta. Košta, dosta. Košta. A možda, sad, ko će ga kupiti? Čak ti misliš? Teško će se naći. Kupac? Kupac, ali nekako će se prodat i onda lepo nabaviti tovara. Za Sanadera? Za Sanadera, za svaku njegovu. Sanadera na magarca. Imaš pravo, kad on od nas radi magarce, možemo i mi njega. A to će biti zlatni magarac. Za novaca koliko košta zlatni magarac. Zlatni magarac. Tovar. I to bi bilo to. Ana, koji prilog sada slijedi? Tako je dalje. A mi idemo dalje. Ono što sada slijedi, to je naša Fani. Fani je razgovarala sa jednim poznatim glumcem. Ponovo. I opet je bila oduševljena, ili nije? Je, sa njim. Fani, buenos dias. Hello, dobrodošli u Fantastično. Kao što znate, uvijek vam nudim zanimljive razgovore, ali prije svega malo privatnosti. Buenos dias, Ronaldo. A za početak moram predstaviti i mog današnjeg ili večerašnjeg gosta. Sa nama je jedan od najseksijih američkih glumaca, Mr. Paul Walker. Hello, Paul Walker. Hello, Fani. You have something između zuba i jagoda. Na strawberry sam jela malo. Malo, da. You ready? Yes. Yeah. Yes. So tell us, Paul Walker, ti si ovako dosta seksi. Yeah, thank you. Dosta seksi i da li je tvoja ljepota tebi pomogla u Hollywood? Yes, a little bit malo je. Dobro, to nas ne zanima toliko, već nas zanima pravo pitanje. Tell us, Paul Walker, kako žene ti voliš? Ja volim brunete smeđe. Znači, jako tebe imam šanse. Pa ne baš možda skroz brunete smeđe, pa čekaj, kad malo onako malo thinking, razmislim, možda bi čak više od smeđe kose nekako redheads, crveno kose. Točno ste me opisali, baš tako sam. A kao stvorena za vas, jeste baš sigurni da je crvena vaša boja? Pa što ja znam, u nekom periodu my life, mog života, ja sam volio dosta i black hair, crnokose, jer su mi nekako onako dosta strastvenije, passion. That's me, to sam ja, prava žena za you, Walker, prava. Ali zapravo kad malo razmislim, ipak plavuše, vi ste imali na početku, imate sad ispod perika plavuša? No. Imate? No. Zato plavuša meni, još malo imate strawberries. Strawberries, yes. Jagoda. Skinuli? Skinuli. Ja, skinuli ju, meni. Želite skinuli? Yes, you skinuli ju. Divojke, ste čule da Vlatka Pokos ima novog dečka? Bože, kako bi rekao za nju? Kako ne, da vidiš kakvu haljinu imala je jučer. Kakvu? Takvu, veliki dekolte. To nije bilo jučer, toga smo bili na partiju od Red Carpet, kad je bila polugola, onako lijepa. A nije, to nije nešto novo. Ima ovoliki otvor. Kad je sjera, ima tako i sa lijepo pupom vidi. Čula sam da je mlađi. Kao dečko joj. Baš opet je mlađeg izabrala. Pa bolje mlađeg nek starije. Zašto? Ali Zato. Zašto? Zašto? Što je mlađi bolje, a stariji je već gotov. Koliko smo čuli sa onim mlađim s kojim je bilo prvo, baš nije bilo seksa. Možda nije vredio onaj prvi, ali možda će ovdje biti sreće, stavi televiziju. Ovako, napravili bi intervju ovako par pitanja i to sve. Vi se samo opustite i to je to, tako da nema problema. Par pitanja bi bilo onako napravljeno, pa to je to. Samo vi recite kad ste spremni i to je to, Može. Hoćete samo otvoriti gitaru ili tako? Ajme ne bi. Pa zašto ne? Nemo tu skriva neke. Ne. Dobro, onda ćemo napraviti samo nešto kratko. Nemojte, to nije, da ne govorim. Je može? Može i dugo, nema problema.
Ok, dobro. U stvari ja imam malu minutažu na televiziju, pa možete i duže pitati. A nema problema, posvetit ćemo vam malo vremena, tako da nema to frke. Pa je, stvarno nije fair, pogotovo TV Nove, RTL-a i ne znam kojih televizija, sve, nikad me niko ništa nije pitao, vi ste prvi, hvala vam, svaka čast. Moram se zahvaliti. Idete, ča? Znam da si skrivena kamera, će ovako. Gleda sam te, ajde.